Ono što je još karakteristično možda i za naše područje, dakle sa područja Balkana, ali i Austrije i Švedske, su tokom 2011. 12. 13. pa čak i 14. godine mlade devojke odlazile da budu neveste džihada. Šta možete da mi kažete o tom fenomenu i kako su one najčešće završavale? Pa moje uverenje je da su to izmanipulisane devojke. Uglavnom imali smo dosta i maloletnica. Poznato je recimo da su dve devojke sa našeg područja, dakle Selimović i Kišimović, dve devojčice, radikalizovane u Beču. Inače, Beč je centar, da kažemo, za radikalizacije ljudi sa Balkana, da budem preciznije Zapadnog Balkana. I one su se radikalizovale u džamiji Altunalem. Dakle, tu vidimo uticaj religijskih autoriteta koji su im obećavali da će sresti princa na belom konju. U pitanju su bile maloletne devojčice, nekih 15-16 godina, koje su preko Turske otišle, naravno, to je neka tradicionalna regularna maršruta, otišle za Siriju i Irak. Dakle, imamo veliki uticaj religijskih autoriteta kada govorimo o tom radikalnom islamu. Obmanjivanje ljudi šta je ispravna vera, šta ih očekuje, pominjanje raja i za muškarce i za žene, gdje nakon određenih aktivnosti one postaju šehidi ili šehide. I vidite opet ta potreba za izjednačavanjem žena sa muškarcima, da i ona može biti žrtvovana, da i ona može biti neko ko će se boriti za taj džihad, odnosno budem preciznije veliki džihad, jer džihad ima različita značenja, ali po meni je to jedna velika manipulacija nad mladim ljudima, jer svaki vernik, evo sad govorimo o islamu, ali to može da se odnosi na bilo koju religiju, dakle i na hrišćanstvo i na budizam, svaki vernik će vam reći da je pre svega Bog ljubav. A da li je ljubav ubijati druge? Dakle, tu imam jednu iskrivljenu interpretaciju religije. Kako su one završavale kada odu na ratište? Pa uglavnom su završavale tako što bi se prinudno udavale za nekog teroristu. Dakle, tamo je nemoguće da žena funkcioniše sama. Ili one žene koje bi ostale udovice, one bi se uglavnom, znate, smeštale u neke kolektivne centre koji su zaista strašni u svakom smislu reči. Da li možemo te centre da izjednačimo sa logorima? Naravno. Naravno, dakle, to su jedna vrsta logora gde su uslovi katastrofalni i vrlo brzo bi se one odlučivale da se preudaju za drugog, za trećeg, za četvrtog teroristu. Dakle, biti žena u takvim okolnostima na teritoriju koju je kontrolisala Islamska država je bilo vrlo teško. I uglavnom su se zbog toga ona odlučivale da se preudaju kada njihov partner uglavnom pogine ili je ubijen. I to su neka iskustva koje smo mogli vidjeti i sa ženama iz Bosne i Hercegovine koje su se vratili jer se jedan kontingent vratio pre par godina. Očekuje se povratak još žena, dakle pre svega u Bosnu i Hercegovinu, na Kosovo i Metohiju također se vratilo dosta žene i dece. Kod nas još uvek nije došlo, očekujemo povratak i ja sam ubeđena, pošto i sarađujem sa ljudima koji se time bave, da je naša zemlja spremna za eventualni povratak i takvih žena.